Shalom, rahajeng semeng, Papa, Ibu, miwah semeton sareng sami, sane kapiasihin antuk Sang Putra Yesus Kristus. Angayu bagia pisan, irage praside matemu malih, ring sajroning ibadah semeng puniki. Dumugi semeton sareng sami, setata wenten ring kawentenan sane becik, kenak, miwah kukuh ring sajroning kapercayan. Dumugi Sang Aji tansah mapai camerte sane melah ring palungguh ide sareng sami. Pangastawa sabda suci. Ratu Sang Aji, Bapa sane suci ring swarga. Titiang rauh ring ajeng palungguh ide. Ngaturang suksme antuk sih pasuecan ide, sane nenten wenten pegatipun. Suksme antuk galah sane kapaica, ring rahine sane anyar puniki. Mangkin titiang sareng sami, jagi mirengang sabda suci ide. Urapi titiang antuk roh suci, mangde titiang molehang pangresep, tur praside satinut ngelaksanayang, sapunapi jepakarsan ide. Ring pesengan Sang Putra Yesus Kristus, titiang ngastawa. Amin. Sabda suci rahinane mangkin, keambil saking Yohanes 3, pausan 16. Santukan kadi asapuni ke ageng sih paswecan ide Sang Hyang Widiwase ring jagate, mawinan ide mai cayang putran idene sane tunggal, apang ajak kepada sang sane percaya ring ide, tusing sirne, nanging molihan urip langgeng. Para semeton sane kapiasin antuk ide Sang Aji. Wenten satunggil krune sane pinih ageng, tur pinih jero ring sajeroning kitab suci. Inggih punike krune sane kasurat ring Yohanes 3 ayat 16 puniki. Ayat puniki sesai kabaos ayat mas. Duaning daginipun nyangkep sakancan sih pasuecan ide Sang Hyang Widiwase ring manusia. Kaping siki, ageng sih pasuecan Sang Aji. Ayat puniki kawitiang antuk krune, santukan kadi asapuni ke ageng. Punike tegesipun, ageng sih pasuecan Sang Aji punike nenten praside kantuni antuk pikayunan manusia. Ageng nyane kadi samudra tanpa tepi, tanpa wilangan, miwah tanpa gengsir. Ida Sang Aji nenten ngicen sih asih, santukan irage patut. Nanging santukan ida lintang tresne ring irage. Kaping kali, bukti ageng si asih, putren ida sane tunggal. Ida Sang Hyang Widiwase mai cayang sane pinih mulia, inggih punike ida Sang Putra Yesus Kristus. Putren idane sane tunggal. Nenten wenten si asih sane melebihin puniki. Kadibau sang ring rum 8 ayat 3 da sekali. Ida sane nenten ngampihang putren idane soang-soang, nanging mai cayang ida pabuat irage sareng sami. Sapunapi ja ida nenten pacang mai cayang sarwe manut ring irage. Punike ageng sih paswecan Sang Aji ring manusia. Kaping 3, paice ring sang pracaya, urip langgeng. Ayat puniki nenten wantah mau sang indik hukuman sane kasingkirayang. Nanging langkung mau tame mau sang indik urip langgeng, sane kapaice ring sang pracaya. Urip langgeng puniki nenten wantah mau sang indik galah sane nenten wenten pamuputanipun. Nanging taler mau sang indik kualitas kauripan. Kauripan sane becik, sane wenten ring patunggalan sareng Sang Aji. Para semeton, kapercayan ring ida Sang Putra Yesus Kristus, wantah margine sane tunggal, mangde irage polih urip langgeng punika. Nenten wenten pakarian becik, nenten wenten kasucian raga, nenten wenten mertesawegik, sane prasida ngicen urip langgeng. Wantah percaya ring ide kemanten. Kadi asapunike sabdan ide ring rahino mangkin. Dumugi sami kamedalang antuk sih pasuecan Sang Aji. Ngiring irage sareng sami ngastawa. Ratu Sang Aji, sane mederbe si asih sane ageng. Titiang ngatirang sukseme antuk sabda suci palungguh ide. Sane moai cayang panglipur miwah kakuatan ring manah titiang sareng sami. Titiang ngatirang pangastawa
pabuat para semeton sane hadir ring idah puniki. Lawat titiang sareng sami, sane sungkan, dumugi palungguh ide maai cayang kasegeran. Sane nandang kasedihan, dumugi poleh panglipur. Saking ida, sane mungguing ring pikobet, dumugi ida mai cayang margi sane becik. Sane ngerereh pakarian, dumugi ida mami kukuh ring anggeipun. Titiang nyerahang sakancan pangurah manah ring tangan palungguh ide sane maderbe kawisesan. Tuntun titiang sareng sami antuk roh suci mangda praside sayang ngresep ring sujatinipun ide. Tur ngamargiang kauripan antuk liang manah. Dumugi palungguh ide nuntun irage ring kamenangan. Ring pesengan Sang Putra Yesus Kristus, titiang ngastawa. Amin. Ngiring lanturang melarapan antuk pangastawa Bapa kami. Ngiring sareng-sareng ngaturang doa Bapa kami. Aji titiang sane wenten ring suarga. Suciang ja pesengan palungguh ide. Rauh jaka prabon palungguh ide. Pidap-dap palungguh ide mamargi ring bercapade kadiring suarga. Paica inja titiang rahina mangkin amun napi sane keperluang. Ampure ja iwang titiang kadi titiang ngampure anak sane mapiutang ring titiang. Sampunang titiang keni ginting nanging lepasang ja titiang saking sane kaon. Santukan palungguh ide sane maderbe kaprabon miwah kakuasaan miwah kaluwihan rauh saking selami-laminipun. Amin. Ngiring ngelunsur panglugrahan saking ide Sang Aji. Dumugi Sang Aji ngamertanin tur nyage semeton sareng sami. Dumugi ide nyunarin semeton antuk panyurian ide tur ngicenin sih pasuecan. Dumugi Sang Aji nuntun semeton tur ngicenin dame sejahtera. Sih pasuecan saking Sang Aji, tresne asih saking Sang Putra Yesus Kristus. Miwah panyarengan roh suci nyarengin semeton sareng sami. Saking mangkin nuju Maranatha. Kantos Sang Putra Yesus Kristus rauh malih kantos selami-laminipun. Ring sajeronin pesengan Sang Putra Yesus Kristus. Amin. Suksma, Sang Putra Yesus Kristus memberkati semeton sareng sami. Rahajeng makarya, tur matemu malih ring renungan kapungkur wekas. Shalom.